perezida iyo perezida w'igihugu kama perezida wa nchi agiye ahantu runaka anaenda pasi fulani akagira icyo abemerera anabaitikia ashyiraho n'abashinzwe gushyira mu bikorwa icyo yavuze anayotaka na wakutie na kazi hari abantu Imana igiye gutegeka kuko watu wengi wanaenda bashyira mu bikorwa icyo yakubwisha hari abantu Imana ivugisha ariko hari n'abantu Imana ikoresha wahuye n'abantu Imana irabavugisha igiye kuguhuza n'abantu ikoresha icyo yavuze wahuye n'abantu Imana ivugisha icyo none Imana igiye kuguhuza n'abantu ikoresha icyo yavuze Imana igiye kubakira urusengero rwa etaje Imana igiye gukora ibintu hano ku buryo muzarwana intambara z'abanyedini bamwe batazemera ko ari Imana ikorera hano ariko kutabyemera ko abantu bizayibuza kuko mubwira ibigango n'ijambo yavuze Yesu ageze aho Lazaro ari Yesu alipofika kwenye Lazaro bamaze gukuraho igitare Yesu nta kindi yakoze hakuna kitu kingine Yesu alisema yaravuze ngo Lazaro alisema Lazaro sohoka toka kuki yavuze Lazaro kwa nini alisema Lazaro hari hashinguye n'abantu kulikuwa na tumbo la pekine ariko ahamagara izina ry'uwo bavuga aliita jina ya mwenyewe kuzungumza kuko iyo adahamagara izina ry'uwo bavuga kama angeliita jina ya hari mwenyewe kuzuka nabo badafitanye gahunda kuzuka na mwenyewe ariko ntabwo yari azanywe no kuzura bose bapfuye hakujua mwenyewe ahubwo yari azanywe no kuzura uwo bavuga hari benshi bashaka akazi kuko babindi ariko banapenda ntazanywe n'abashomeri bose alete na azanywe n'abashomeri basenze Imana ikababwira abakeneye amakwe ni benshi wenyewe wanahitaji mambo ntabwo aje gushyingira bose ahubwo aje gushyingira abantu basenze kuko tugendeye ku bigaragara ukitembea kuja kwenye turebye uburanga ukiona turebye amashuri ukiona masomo uba wazashingirwa nyuma y'abandi unaweza elewa ariko ntabwo iyo ugendere ku buranga ntabwo irareba amashuri ntabwo irareba igihagararo ahubwo irareba ijambo yavuze Umutari gushigikira ubwo abo muri kumushyigikira ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana tuba turetse tuzabona ko dushimira ingabo n'ijambo yavuze mu muryango wawe ntabwo ari bose Imana izahamagara jamaa yako haiko wote ndio Mungu atapatia kazi izahamagara uwo bavuganye ataita mwenyewe noneho abandi babyungukire wengine wafaidike ndani Lazaro sohoka Lazaro ondoka arasohoka akatoka ngo azingazingiwe alikuwa amefungwa mu myenda ndani ya manguo arababwira ngo ni mu muhanga kamwambia mwenye ufunguo si jye wamuhambiriye si mimi niliyemfunga ni mwamuhambiriye ni mje mlimfunga hari abantu baguhambirije amagambo kuko watu walikufunga na maneno hari abantu baguhambirije kugusebya watu walikufunga kukuchafua bavuga ibyo utakoze wakasema mwenyewe baguhambiriza amazina utitwa funga na kile yao baguteranya na famiye ukomokamo baguteranya n'umugabo abo bose baguhambiriye Imana igiye kubategeka baguhambire
bavuze ko ntacyo uzimarira, bavuze ko ntacyo uzigezaho, ariko baragarutse bagiye kuguhamba. Uyu munsi sinzi gutanga ubuhamya, nzagutanga iminsi turayifite, ariko njyewe nari mayibobo 2008 mba muri eto Kicukiro ndara muri tuwarete, nuzwa n'ibyo kurya byo muri puberi, iwacu ni Karongi mu Bisesero. Imana y'abakora 94 mfite imyaka 7, ababyeyi bose abavandimwe bose barapfa, ariko Imana iranziga. Hari mama wacu uyu munsi aracyahari, yarambwiye ngo nzapfa nikamiye nayiwe, ntacyo nzimarira, ariko yibagirwa ko Imana yabwiye ngo nakumenya utaramusora mu nda y'abana. Ntabwo Imana wari bwikuvuzeho, Imana ntikuvuzeho ubu ngubu, yakumenye kera mbere y'uko ubaho yari ikuzi. Noneho bavuze ngo ntazikamira ntayimbwa. Ejo bundi yururutse indege ku kibuga cy'i Kanombe warayuriye nayikangurire ngo izuba ritararenga ugihumeka umukandida w'umuhanga, ugihumeka amateka yahinduka, ugihumeka ubuzima bwahinduka, ugihumeka bagusuzugura bagusuzugura Imana itaragaruka, barajya hepfo igarutse, barabigenza bita igarutse. Kandi babwire ngo ntabwo tuzagera aho abantu bavuze, ahubwo tuzagera aho Imana yavuze. Uributse ko ahantu bavuze twaraharenze, kandi haturengeje abajyahari. Reka babwire kino kintu, ntabwo Herode ahiga umwana wese wavutse, ahubwo Herode ahiga umwana wavutse inyenyeri ikaka. Ntabwo Herode ahiga abana bose bavutse, ahubwo Herode ahiga umwana wavutse inyenyeri ikaka. Nubona ugeragezwa ujye umenya ko inyenyeri yawe iraka. Kuki ugeragezwa umunsi ku munsi? Nuko utari mu nzira imwe na Satani. Ubundi umuntu muri mu rugendo rumwe ntabwo buhura, umuntu muri kujya hamwe ntibuhura, ariko umuntu mutajya hamwe murahura. N'umuntu utageragezwa uri mu nzira imwe na Satani. Ariko kimwe mu biranga umuntu uri mu nzira ijya mu ijuru ahura na Satani. Kandi reka mbibutse ikintu kimwe, nta yindi nzira ijya i Kanani, ni mu butayu. Ntawe ujya i Kanani atanyuze mu butayu. Ntibazagushuke, nta yindi nzira, inzira yose ijya i Kanani inyura mu butayu. Ntibagire muri kugeragezwa kubera ko waguye, ahubwo uri mu nzira imuragana i Kanani y'amasezerano. Kandi bibutse ko Imana ivuga i Kanani ntivuga ubutayu. Ariko nubwo Herode ahiga umwana wavutse
kutinyenyereka. Hata Herode anawinda mtoto mwenye anazaliwa na itoa yake na watu. Mumbere kiraza mubwira ijambo ry'ubuhanuzi mubwire. Patie mkono nikwambie neno la unabii nitamwambia. Mubwire ngo nta wasi inyenyera tani. Hakuna mwenye anaweza kugusa wenye nyota iliyokuwa. Ongea mubwire ngo nta wasi inyenyera tani. Atamuhaye kuvuga. Hakuna mtu anaweza kumwanzisha mtu kama anakumpatia Yesu kwa murahangaha. Yeye wako kusimuka. Umushumba wenyine wambwira ngo rekera ugarekera. Umushumba ni mtoma anaweza niambia sana tuweka ndio ni nyamaze na mimi na nyamaze. Kwa hakuku wabwira vuze ngo nicha. Hata unachekesha Mungu Umushumba ni wenyine wambwira ngo chekera chekera. Mwingine anaanza kuchekesha atamuhaye kuvuga. Kaanza kuvuga kuzamusha. Mungu akiwasa nyota irangayirinda analitaka hiyo nyota. Ibi Imana izakora muri aya masengesho izanabirinda. Ingwa izubaka muri aya masengesho izanazirinda. Izatanga muri aya masengesho izanakarinda. Niba bisi bazi kurinda ibintu byabo, Imana nitazi kurinda ibyo yakoze. Umunsi yigeze yabikoze iriduka. Yosuwa yaravuze ngo nuzatekereza kuzisana. Akabitekereza gusa. Umwana w'imfura zawe. Uzatekereza kuri Imana igiye kubaka. Imana niyo izaguhagurukira. Uzatekereza ku kazi Imana igiye kubaka. Wowe ntuzarwana no kukarira. Wowe uzakiranuka gusa. Ibindi bihano Imana izakarira kuko niyo nayo nzababwira uburyo Imana yankoreye kuko mfite igihumbi kuri popirere. Umukobwa bazamuka amajya amuha make make nari ko azamuha imideli. Urumva hari uko byanjye bwapfuye ku wa mbere saa munani mfite urukiko ku wa kane saa munani. Imana ivuze umukobwa baratwerekanye mu rusengero tumanitse ku murenge wa Muhima. Ivuza ku wa mbere saa munani urukiko ntabwo hazaba ibyo abantu bavuze, ahubwo hazaba ibyo Imana yavuze. Ntabwo hazaba ibyo Satani yagambirije, ahubwo hazaba ibyo Imana yagambirije. Ariko Mana icyo gukundira ni uko utameze nk'abantu, washyize ibanga ryanjye nawe kure. Dushimire itameze nk'abantu. Lazaro ntabwo yazuwe nuko bashiki be basenze, ahubwo Lazaro yazuwe n'ijambo Imana yavuze. Alifufuliwa kupitia neno lenye Mungu alisema juu yake. Twongere tuzamure amaboko dushimire. Amina. Bibiliya Biblia yagaragaje mu byakozwe n'intumwa. imeonyesha ndani ya Matendo ya Mitume. Ngo yabaga ku kidendezi. Huyu alikuwa Yabaga ku irembo ry'urusengero rwitwa Rwiza. alikuwa kwenye lango la pale kwa kanisa wanaita Nzuri.
ngo yasabiza umuntu wese winjiye. Alikuwa naomba kila mtu mwenye anaingia. Wigitondo kimwe asubuhi moja bahamuzana n'uko bisanzwe bakamuleta kama kawaida. Aya masengesho ashobora kuba yanyuma y'icyo kigero. Hii maombi inaweza kuwa ya mwisho kwenye kuzaliwa wako. Uyu munsi wa nyuma w'icyo kibazo Inaweza kuwa ya mwisho. ayo marina yashiraho iherezo akagahindi nana yakarangiza niba bishoboye yashiraho iherezo. Anaweza pia mwisho. Efeso haravuze ngo ibasha gukora Anaweza tenda ibiruta cyane ibyo dusaba vinavyosinda vyenye tunaomba n'ibyo twibwira na vyenye tunaziamini. nuko imbaraga zayo ziri. Vile nguvu za Mungu ziko. Hanura warahicara Akaikara pale. abamuhaye baramuha, Penye balimupatia bakampatia, abamwimye baramwima. penye balimuima bakamuima. Ariko ntibari bazi ko ariwo umunsi wa nyuma wo kwicara. Hawakuwa najua kama ndio siku yake ya mwisho kukaa pale. Nawe ntiyari azi ko ariwo umunsi wa nyuma wo Naye hakujua kwamba ni siku yake ya mwisho ya kuomba. ariwe ntiyari abizi. Yeye mwenyewe hakujua. Abamwimye ntibari babizi, Penye balimuima abakuwa abamuhaye ntabwo bari babizi. penye balimupa abajua abakujua. Ko Imana yari ibizi, Lakini Mungu alikuwa anajua kama ni siku ya mwisho. Zaburi ya 36 Zaburi ya 36. hano ni uburakari bwe n'ubw'akanya gato. Kasirani ya Mungu ni ya muda mfupi. Bahari kurira Kulia unaweza kuwa ndani ya ijoro ryose ukarara, ariko bwaca mu gitondo, ariko bwaca mu gitondo, ariko bwaca mu gitondo inkuru zikavuga. Wabona uyu munsi ari uwa nyuma w'ubushomeri ku buzima bwawe. Wabona ejo utagarutse ukazana ujya mu kazi. Leo unaweza kuwa kesho utarudia na kesho unaenda mkazi. Birabishoboka. Mungu anaweza. Yes. Mungu anaweza. Ngo Petero na Yohana nabo baza mu isaha yo gusenga. Petro na Yohana wakakuja kwa sasa kuomba. Ngo bahageze Saba nifika ntiyamenya abantu, hakujua ni banani. abasaba nk'uko asaba abantu. Akabaomba kama vile wanaombana hivi. Ngo baramubwira ngo turebe, Bakamwambia tuangalie. baritaho. Akawataja akawaangalia Ngo akawatazama. hari ikidasanzwe bagiye kumuha. Akawaza kuna kitu ya kwa kawaida nao. Kuko bari bagiye kumuha ikidasanzwe, Kweli walikuwa wanaenda kumpatia Kenya. ariko icyo yari atumbiriye Lakini Kenya alikuwa sicyo bari bagiye kumuha. alikuwa yenyewe Kuko alikuwa icyo yari atumbiriye Kenya alikuwa anaangalia. cyari kuzatuma agaruka, Kija hata na ariko icyo bari bagiye kumuha Kenya cyari kigiye kumuhagurusa aho ngaho. walisimamisha pale. Icyo waje gushaka si ikimana iri buze gukora, irakora ikinyuranye n'icyo ushaka. Kuko nibwishyurira iryo deni itakuyeho icyatumye ujya mu madeni, Akikulipia ile deni na atoshe kile kijacho naenda kwa ile madeni. n'ubundi uzongera winjire mu madeni. Utaongeza tena utaingia ndani ya madeni. Aho irakuraho impamvu yatumye winjira mu madeni. Atatosha sababu yenyewe kusababisha uingie ndani ya madeni. Ngo barebye mu mutima we Saba aliangalia kwa roho yake. babona atumbiriye ifeza. Wakaona anaangalia pesa. Ngo baramubwira ngo ifeza n'izahabu Pesa na dhahabu ntazo dufite, hatuna nayo. ariko icyo dufite Lakini kwenye tuko nayo turakiguha. tutakupatia Izina rya kwa Yesu. jina la Yesu. Haguruka ugende. Simama utembee. Warahaguruka, Akasimama. ibirenge n'umugombambari Miguu yake birakomera, ikakuwa nguvu. batambukana nabo, Akatembea nao. yinjira nabo mu rusengero. Akaingia nao kanisani. Ngo bari bamuzi asabiriza, Wenyewe walikuwa wanamjua na mkaopa. babona mu yindi sura, Wakamuona kwa picha ngo nyingine. bamubona ashima Imana, Wakamuona na shukuru aho Mungu. kumubona asabiriza. Wakikuona na iko na ukaomba. Ngo baramumenye, Wakamjua. kubwire ngo bagihari, Sema bangani. kubwire ngo bazamumenye. Bakajua. Reka mbona amateka yawe ya mbere barayazi, Na hadithi yako ya mbele wanamjua. ibyo wanyuzemo barabizi, Wenyewe ulipita ndani wanamjua. ibyo uri kunyuramo barabizi. Wenyewe wanapita ndani wanamjua. Ibyo Imana igiye gukora rero Yenye Mungu anaenda tena. nabyo barabimenye. Wale wakamjua. Hano ushakamo amagambo
mimi nataka maneno mbili ya unabii. Wabanguye baratangaza. Sawa nimeona wakashangaa. Wabatangazwa n'ibintu. Wakashangazwa na degeni nafanyika Bwana. Reka mbabwire ngo ntabwo bano bantu batangajwe n'uko bakiza. Acha niwaambie hao watu wakushangazwa kwa sababu anapona. Hapana. Ndio hapo ndio kufashisha. Huyu hapa ni nisaidie Bwana. Kwese muratureba. Sisi tunatuona hapa. Tuna Wakristo mahali. Tuko Wakristo hapa. Muratuzi neza. Mnajua vizuri. Uyu muvandimwe, huyu ndugu afite inzu nziza. Iko na nyumba nzuri. N'ibitana hari Imana yiremye. Kama haiko Mungu alimungu. Afite imodoka nziza. Iko na gari nzuri. Afite familia nziza. Iko na jamaa nzuri. Mwacha afite ubuzima bwiza. Sema iko na maisha mazuri. Turabizi ko abayeho neza. Tunamjua anaishi vizuri. Ibyo ntabwo ari byo tubariza birazwi. Ile aliko ya kuuliza Mama John nawe muramuzi. John naye mnamjua. Muramuzi ko ajya uko yasenze. Anakulaka John nyumba. Yishinza uko yasenze. Analipa nyumba John. Abana biga uko banyasenze. Watoto wanasoma tu Nanjye burazi. na mimi leo ninakujua. Reka umuhanuzi azazere. Hata nabii akuje sasa. Ahere kuri uyu munsi. Anzie kwa huyu. Amubwira tuko kuvugana nawe. Sikia jinsi nazungumza na wewe. Uhaye inzu ya etaje y'ubucuruzi. Nakupa nyumba ya etaje kabisa kubwa. Hano muri ville. Ndani ya hivi. Kubera ko tuzi ubuzima baye. Tunajua maisha naishi ndani. Abantu bahita bizera ko bizashoboka. Watu wanaamini kwamba vitafanyika. Ntabwo babyizeye kubera Imana. Hawaniamini tu Mungu anamsema. Ahubwo babyizeye kubera basubiza. Wananiamini tu wanajua maisha yake. None reka izafata icyo ubwiye uyu nguyu. Hata sasa akamate yenye Mungu aliambia. Ubwire John. Aliambie John sasa. Bahita bavuga ati aho ngaho umuhanuzi arasaba. Wanasema kapale na pia anachanganyikiwa. Kuki uyu nguyu bimubwiye bakabyemera. Sio mimi huyu Mungu Bagera anasema. kuri John ntibabyemera. Inafika kwa John hapa. Barebye iby'Imana ivuze. Wanaona yenye Mungu anasema. Babihuje n'ubuzima bayemo. Babona bizashoboka. Wanaona ni Ariko babihuje n'ubuzima John abayemo. kanisa na maisha ya John yanaishi. Babona nta nzira zihari. Wanaona hakuna njia. Noneho bakagenekereza. Sasa wanalinganisha. Bakavuga ati na John bishobora Na gushoboka. John linaweza wezekana. Ariko mu myaka nka 30. Miaka 30. Ese kunyumva. Gatangira kurwanyira Imana. Umunsi azubaka ya nzu ya etaje. Siku tajenga ile nyumba ya etaje. Hakizatangaza abantu. Hakuna kenye kitashangaza watu. Kuko n'ubundi bari babyizeye ko bishobora. Walikuwa wanaamini kwamba vinawezekana. Kujya kwicara bakoze. Wende jikalia sana. Ariko umva none ikizatangaza. Sikia kenye kitashangaza. Umunsi John bahaye imyaka Siku John walipatia talanta. mu myaka ibiri. Miaka mbili. Mu myaka ibiri. Kwa miaka mbili. Yaje hano. Alikuja hapa. Ati ndashima Imana. Nashukuru. Ya etaje nambwiye. Ile etaje Mungu aliniambia. Yuzuye. Inaisha jana. Ntabwo abantu bazatangazwa n'uko Watu hawatashangaza kwamba inazaa. abantu bazatangazwa n'umwanya muto yuzuye. Kwa muda mfupi ambao ile nyumba inena. Ijambo ry'ubuhanuzi. Sikia neno ya unabii. Ntabwo abantu bagiye gutangazwa n'ibyo Imana Watu ikora. wanashangaza na wenyewe. Ntabwo bagiye gutangazwa n'umwanya muto ikoze. Na muda mfupi Mungu ananipenda ndani. Ntabwo abantu bagiye gutangazwa n'uko mutabara. Watashangaza Ntabwo tu. bagiye gutangazwa n'akanya gato mutabara. Na muda mfupi ambao unaokolewa ndani. Nimwubaka urusengero. Ukijenga hii kanisa. Ntabwo bazatangazwa n'uko murwubatse. Hawatashangaza Ahubwo tu. bazatangazwa n'umwanya muto murwubatse. Hata na muda mfupi unajitenga. Mubwire ngo igiye kubikora mu kanya gatoya. Arumvise batere haleluya. Ubuzima bwawe barabuzi. Maisha yako wanaijua. Bazi uburyo ubayeho. Wanajua jinsi unaishi. Ntabwo bagiye gutangazwa n'uko waguze imodoka. Hawatashangaza Ahubwo tu. batangazwa n'umwanya muto uyiguze. Wanashangaza muda mfupi. Abasore bayikuye hehe? Anaikosa Hari sana. mwene wabo uri hanze. Ndugu yako yuko nje. Bazacanganyikirwa kubera akanya gato. Watachanganyikiwa kwa muda mfupi ambao unapendeza. Kandi batungurwa hari ikodesha ukahagura. Watashituka kama unapendeza unauza hiyo. Uzi impamvu? Unajua sababu. Rero muri kibazo mubwire ngo hose ni mukwayo. Patia mkono mwalimu. Kazi yako ni kazi ya Mungu. Kazi yako ni kazi ya Mungu. Hose! Biraba isi nini yuzuye. Kunyuma ni wako.
uje muri Amerika kandi uri mu Rwanda. Na mwanani Mungu anambia mtu unaikala Amerika na unaikala Mungu kutuza hano hatari. mtu anaweza kutia fasi kwenye iko kwake. Nani umeshauri ni yale kilimbi? Nilisikia kwamba sema na anga inakuwa na mipaka. Ariko ndashimira Imana. Lakini nashukuru Mungu. Yo nta mupaka. Mungu hana mipaka. Muri oni ni mukwaje. Mugoni ni pasi ya Mungu. Muri presidence ni mukwaje. Presidence ni pasi ya Mungu. Bose na hali. Pasi yote ni pasi ya Mungu. Hano harimo bari Imana yabwiye kizahamazo. Hapa kuna watu wenye uburyo Imana idatinya kukubwira ngo Mungu akupeleke kukwambia sema kutani. ibizi ko nta zitabaruwe. Anajua hakuna nyumba yenyewe. Utaka utabaruwe. Kila mpango yuko. Mungu aleta yakwibarusha Mungu aleta. Wala mpango yanayotaka Kugira ngo n'Uwiteka nguhaye Mungu wa milele anakupatia. ibizi neza ko byose bifite ahantu. Yabwiye Kuro. Aliambia Acha ni usalami. nitakuwa mfalme. Ntabwo Imana yagutuza itagize uwo yimura. Mungu hawezi kukupatia nafasi na unaamisha mtu. Niba hari abigiye gutuza habe Kupatia uwezo wa niba hari abigiye kwicaza habe yateguye guhaguruka. Esiteri yabaye umwamikazi ku ntebe yari yicaweho n'undi mwami. alikuwa malikia kwenye malikia mwingine alikuwa. Mubwire ngo ntugire ikibazo cy'imbyino bikumbuye. Usikuwa na shida yenyewe Mungu anakuambia. Nibikubwira uzagiza aho biri. Wengine wanakuambia Nibikubwiriza aho biri. wengine wanakuambia tunakuwa kwenye vuko. Izo hobby. Anajua kwenye vuko. Wavugisha ikubwiriza aho biri. Ile baraka Mungu anakujia kwenye vuko. Bari Imana yabwiye amafaranga nanjye. Watu wenye Mungu anakuambia Amafaranga ariko isa adafite girani. kuna faranga inaweza kutumia maisha mwenyewe. Izagira biyangu. Kumbe wenyewe itanyang'anya. Izagira biyaka. Kumbe wenyewe itanyang'anya pesa. Iyo abantu bavuganye. Watu wenyewe wanasema. Yafashijwe we. Hari abantu igiye kwimura ituza abantu. Watu wenyewe wanaenda Hari abantu igiye guhagurutsa yicaza abantu. Tuzamure amaboko dushimire. Tuzamure amaboko dushimire. Ikikwereka ko hose ari mukwayo. Ya kuonyesha kwamba fasi yote ni fasi ya Mungu. Reba Yosefu w'umunyagano. Angalia Yosefu mwana alikuwa mkimbizi. Uri mu gihugu kitari iki. Iko nchi yenyewe aliko yake. Waje ari imbata. Alikuya na iko mfungo. Ko yaraguzwe. Alinunuliwa. Ni imbata. Alikuwa mtumwa. Ari mu gihugu kitari icyabo. Iko nchi yenyewe aliko yake. Ari no muri gereza. Na iko mkimbizo. Asira ko ngo yasambanyije umugore w'umuyobozi n'ubwo atari yabikoze. Aseme wanamsababisha kwamba alizini na mwanamke muongozi na ijapokuwa hakufanya. Ariko nubwo afite ibintu bitatu ubuhindi Hata siko ni vitu vyenye vitu tatu. afite n'inzozi. Iko na ndoto. Nubwo ari imbata. Hata kama yeye ni mtumwa. Nubwo atari iwabo. Hata kama iko kwao. Nubwo ari muri gereza. Hata kama iko mkimbizo. Ariko irasumba ibyo byose. Lakini kushinda ile yote. Afite inzozi. Iko na ndoto. Kandi bibutse ko amasezerano Nakumbusha kwamba hadi umutungo wimukanwa. inasema nilitakia nani kwa Amasezerano
muri twebwe. Baraka yetu iko ndani yetu. aho Ngo igitondo kimwe Asubuhi moja umwami arota inzozi mfalme akalota ndoto, zinkuru zisobanura ikakosekana mwenye anaweza tafsiri. ko zari zifite nyirazo. Tuzikuwa na mwenye nazo Ugenda ibyawe ntawe uzabitwara. yako, hakuna mwenye atabeba. Uzi impamvu ntawe uzabitwara? Unajua kiani hakuna mwenye atabeba. Nuko icyo Imana yanditse yacyanditse ku buzima bwawe. Mwenye Mungu aliandika kwa maisha yako. Kumbi nari Mayibobo 2008. Nilikuwa Mayibobo 2008. Imana yaranditse ko hari umunsi nzajya ngenda Muhanga mvuga. Mungu aliandika kwamba nitazunguka maiti niko na ubiri. Iyo mama wacu aza kumenya icyo nza. Mama yetu alikuwa kuleta kwa. Yari kuvuga ya magambo. Alisema nini? Ko Imana yamuhishe icyo nza. Mungu alinifuta. Imana yahishe abatayibona icyo uzaba. Yahishe icyo uzaba. Abakonikoni ntabwo bakizi. Wakuna wajibuni. Imana yarabahishe Yereka mbabazi. Acha nibaulize. Hari umugande w'abaminisitiri mu Rwanda. Kuko mganga mwenyewe kuwa ministri wao. Umugande w'abaminisitiri mu Rwanda. Mganga mwenyewe kuwa ministri. Nitapita njia gani basi? Nitamugana cyane. Ariko tekereza Imana ifata Watu utamumereye mwenye haiko mwananchi. wimba Mtu ni mtumwa. wari muri gereza. Alikuwa mtumwa. Inama u Rwanda yifuza amezi arenze 6. Hapa watu kifungiwa si moja. Hari akazi utabona. Huko kasi ya jao patani. Wagakurahe. Unaweza tosha kazi wapi? Ariko umuntu ufunzwe imyaka ingana kuriya Mtu anafungwa miaka mpaka vile. uri mu gihugu kitari iki Iko ni nchi yenyewe haiko yake. waba umukozi wo mu rugo Alikuwa mtumishi wa Mungu. ariko wari umusirikare. Alimetaka ndoto. Uzi ko ubuhanuzi bukomeye kuruta masters. Unajua kama ile mnabii Uzi ko isezerano rikomeye kuruta diploma. Utakwigiza isezerano utakwigiza. Uzi ko aribyo ryanyurije indege ejo bundi. Ntabwo ari igitaramo yanyurije indege. Ntabwo ari umuryango w'abakamo. Ahubwo ni isezerano ryayigurije. Hari ahantu rigiye kubageza. Hari aho rigiye kubigiza. Hari aho rigiye kubicaza. Cyo bita isezerano. Ibintu bitariho bikabaho. ingomwa ibyo Tuzamure amaboko dushimire Imana dushimire. Dushimire Imana igarutse. Ntabwo batangajwe n'upakiza. Hawakutangaza kwamba amepona. Ahubwo batangajwe n'umwanya mutakiza. Watu pamoja mfunga akaponea. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Kuki kino kirema Jioni ni kilema. Imana yagikije bakiri mu materaniro. Mungu alimponda na wangali ndani ya makutano. Kwari kugira ngo ejo batazagaruka Kesho wasindie basanga kidahari wakikutana halipo. bakagira ngo cyagiye gusabiriza hano. Wanawasa kienda omba fasi. Imana ibikora bagihari. Mungu anapenda na wangali. Imana ikora bagihari kugira ngo Kugira ngo bamenye Mungu anapenda kwa. mubwira ngo igiye kubikora bagihari. Imana irakuraho imisuzuguro bagihari. Ntabwo yumvishe bakajyana. Ntabwo bazibukira atabara. Imana
rusengero nyine abafite mu kanisa aho ngaho ababikorera abantu ntabwo yagaruwe n'ubusa bakurudisha kabiri ntabwo igaruwe n'ubusa bakurudia kwa bure igaruwe n'ijambo yavuze barudia kwa mwana wese kandi niko bagize gute wanavifanya na bangaji ndabizi ko mwese ninajua nyewe wote mwese mwarize wote nilisoma kandi ntazagire umukanga usiwe mtu wa kukuogopesha twese twagize nuko tutizana sote tulisoma njua kusoma masomo yenyewe na nta vitabu nubwo twigiye hano hatukusomea fasi moja niba uvuye irake nanjye mfite ahandi mvuye kama natoka Irlanda na mimi kuko bwenyewe natoka kandi si ngombwa mu mashuri yawe n'ayanjye amenyekana haina maana masomo yako na yangu vijulikane hari ayo twigira ahatagaragara tuko wenyewe tunasoma kandi Imana ikwigisha bijyanye n'icyo ushaka Mungu anakufundisha kufuatana kwenye nataka baba kandi abantu bazi aho twayasubikiye watu wanajua kwenye ariko ntibazi aho twayakomereje anajua kama kuiendelezea uretse ko tubona abasirikari bahabwa amapeti unaomaka wasoda wanapewa mapepo tuzi aho bakorera amakosa unajua kwenye wanafanyizia ubwira ngo bagiye kubona uzamurwa ariko ntibazamenya aho hoteli hari igihe Imana idukubita hakinze hari igihe Imana idukubita hakinze Imana igakinga ikaguhondera mu rugo rwawe ukajya usohoka wisize amavuta bakagira ngo bisaba nubwo batazi aho bakubita ariko Imana igiye kumushyira hejuru bahari twageragerezwa hatagaragara ariko Imana igiye kudutabara hamwe twageragerezwa hatazwi ariko Imana igiye kudutabarira ahantu hazwi iyo umuntu ari mu gihe cyo kugerageza kama mtu yuko ni wakati ya kujaribiwa mwese nyie pote muzi mu ishuri mnajua masomo uyu munsi yenda hari aho usanga baporojeta leo tuko kwenye wanatumisha ariko projekte ubundi icyo tuzi tumenyereye ni tabu kitu tunajua ni tablogo wao kandi bayishyira ahantu umuntu wese ajya wanaitiaka fasi kwenye kila mtu kuko barabizi ko mu ishuri wanajua kuna somo habamo abantu bagufi tuko watu wafupi hakabamo n'abarebare na tuko watu warefu bashyize ikibaho umuntu wese ahantu. waliweka tablogo kila mtu anaweza kupata iyo Imana yakugize ikibaho kama mtu anakifanya tablogo umuntu wese akwandikaho ibyo ashaka uwo wagaburiye akazi akandikaho uwo wanditse akandikaho uwo wishyuriye abana akandikaho ngira icyigisho kivuga ngo abantu babinyura watu wanakuata nyuma usanga iyo umubyeyi agiye gushingira umwana kama mzazi anaenda uweza mtoto ntabwo nawe wajya tugura inyuma mtoto yako tuko nyuma yako usanga iyo umugabo abwira umugore ko afite umushinga mwanaume akiambia mwanamke asema iko na projet sheri nkuri inyuma sheri yuko nyuma yako umushumba abantu bose bakugana mchungaji watu wote wanakufikia umushumba tukuri inyuma sie wote tuko nyuma yako niyo mpamvu bamwe na bamwe kama unaka mamoja batamenya igihe bagendeye haujuake siku ko waliendea bari bari inyuma tu walikuwa nyuma ariko yako yabwiye kuba ngo njye sinzakugira aliambia kuna ahubwo nzakujumbira kugira ngo hatari ingano yagira gute ndatireka mvuge n'ikindi acha niseme niba yazuye agakobwa ka Yayiri ngo batarakomeza kama ilikuwa waendelee batarakomeza na waendelee bamwe ngo mureke muraza gukomeza ariko yakoze afata ijambo muri aya masengezi nzafata ijambo hari maze igihe bimufiteho ijambo muri uku kwezi kwa gatandatu nayifata kandi mwumve
mbahaye amezi 3. Inawaambia nawapatia miezi 3. Hari ibintu bigiye kuba hano kugera mu kwezi kwa 9. Kwa vitu vinaenda kufanyika hapa mpaka mwezi wa 9. Kwa gatandatu kwa kari kwa kupanga. Mwezi ya 6 ya 7 ya miezi 3. Wa miezi 3. Ndio jambo lile yavuze kwa Obed-Edom. Ndio neno moja alisema kwa Obed-Edom. Hadithi yavuze. Hakuna vitu vingine alisema. Yatangiye kazi. Alianza kazi. Imirimo iteraga irebe kandi atashize. Samba zenye azilikuwa aziote zikaota. Amatungo gusukura. Mifugo kabisa ikasala. Aho yageze ibifumbire. Fasi penye inafika inakuwa mboleo. Aho yageze siku mwa gutandika izo wasomye mu bitabo basi zenye ulisoma mu bitabo sijue nini kama nafika huko. Aho yageze Penye Mungu nafika. Mungu tasaza modeli 10. Hata ufanye modeli. Ariko kwitari. Penye hayiko. Kwa sasa modeli 20 mu ijoro rimwe. Hata unatandika modeli 12 usiku moja. Naona ukimutira stress. Anaona katuko unaletea stress. Aho itari. Penye Mungu hapo. Uraseka kagira muri murari. Unacheka na waza kuna. Aho itari. Penye Mungu hapo. Icyo koze byose ari bibi. Yeye anapenda mweka naona ni mbaya. Ariko ahwiri. Lakini penye Mungu Ureba umurari abona areba neza. Mwenye anaona kwamba anaona mzuri. Penye Mungu Mubira ngo wirwana no kubemeza. usipikane na kweli. Ahubwo urwana no kuyitunga. Pikana na kukua na Mungu. Wirwana no kwemera oya. Kisha pikana na kutafuta Mungu. Oya. Hapana. Akasema nuko wisiza Mungu rakusha yabandi. Hata itikisho tu mpaka mafuta. Abashaka kubwiza n'icyubahiro. Wenye wanapata Yesu. Babishakisha gukora ibyiza. Watafuta kutenda Mungu. Bizabyikorera. Ingine Mungu atakufanya. Maze inkuru ziramenyekana. Habari zikajulikana. Ntabwo Obed-Edom yigeze avuga ngo ngewe narayakiriye. Obed-Edom akusemaga hapana nilipokea. Abigeze si ngombwa ko bayikorera publicity. Wenye Mungu anafika si lazima tufanye publicity. Ikikoze nibyo bizivugira. Wenye Mungu anafanya ndio tutasema. Uziko byarangiye umwami amenye ko Obed-Edom atapfuye. Bilimalizika mfalme alijua kwamba Obed-Edom hakufa. Ahubwo ko yakize. Kwamba alitajirika. Hari amakuru bari bafite. Kuna habari walikuwa nayo. Bagiye kwakira atandukanye. Wanaenda kupokea tofauti. Hari ayo bari biteze kumva. Kwenye na ubeta kusikia. Bagiye kumva amakuru ahabanye nayo bari Wanaenda kusikia habari tofauti na yeye alikuwa anawaza watasikia. kubera ko yagarutse. Mungu amerudia. Amen. Ngo Dawidi ashaka abatambyi. Dawidi akatafuta makuhani. Ashaka ifeza n'izahabu. Tafuta fedha na dhahabu. Bajyana kwa Obed-Edom. Wakaenda kwa Obed-Edom. Baragenda baramutura. Wakaenda wakamweka sadaka. Ngo kugira ngo ayinginge. Apembeleze. Yemere gusubira mu rurembo. Ikubali irudie kwenye nafasi. Kandi mbere y'uko umwami ajyayo. Mbele mfalme aende. Umuntu wese wabimenye ko Obed-Edom ayifite. Mtu yote alijua kwamba Obed-Edom yuko naye. Ngo yashakaga ifeza n'izahabu. Alikuwa anatafuta fedha na dhahabu. Bakajya kuyishimira. Anaenda kushukuru Mungu. Yagera kwa Obed-Edom. Sana fika kwa Obed-Edom. Akavuga ati ntabwo naziye aho ngaho. Anasema sikukuja bure. Ngo akayitura amaturo. Anatoa sadaka. Yarangiza akayishimira. Kisha anashukuru. Obed-Edom atangira gucuruza izahabu. Obed-Edom akaanza kuzisha dhahabu. Hari abantu bajya babesha singemere. Kufasi watu wananyang'anya kwa sababu. Ngo ngiye nkunda Imana. Yeye napenda Mungu. Uwayinyereka. Wakunionyesha Mungu. Ngo nayisohokana. Naweza toka naye. Nayigurira bazeni. Naweza niuzia bazeni. Cyo ni ikiyoba kirimo umuryango. Ile ni bongo yenyewe kama unafiki. Mbere ngo yishakira handi. Usitafutie fasi nyingine. Aricara. Munaikana naye. Ndabona nari nshonje. Nilikuwa na njaa. Nimwangamira. Hamukunipatia chakula. Nambaye ubusa. Nilivaa uchi. Nimwanyagika. Hamukunivalisha. Nari ndi muri gereza. Nilikuwa gerezani. Nimwansura. Hamukukuya kuniona. Yavugaga nde. Alikuwa anasema nani? Wa mutura.
ule jirani. Mungu ni wishaka ishakire muri njyewe. Kama unatafuta ipatie ndani yangu. Nuko bidodo Open the door. izina rye ryamenyekana Jina lake litajulikana. kandi vili inyuma icabiri. Mungu anatokea nyuma kwa moyo. Iva y'icari kijyana igikoze. Ikatoka kule kwenye kilikuwa nabeba kule na imependa. Igaruwe n'ijambo yawe. Inarudishwa kwa neno lililosema. Kandi bikoze nagira. Amen. Ndashaka gusenga. Nataka tuombe Ili tuzabikomeza. pengine tutamiendelesha. Wamwana wacu Roma zimisi mu bitaro. Bazi ko abantu ni gake cyane. Bale watoto ni kidogo kusema kuishi. Ariko aravuka baho. Alizaliwa akaishi. Ariko avuka mengi ku mutima. Lakini alizaliwa kuna tundu kwenye moyo wake. Tundu kwenye moyo. Baratubwira abantu ntacyo byatanga. Baratubwira abantu ntacyo twabikora. Banatuambia hapa hatuwezi kufanya kitu. Kujyana mu Buhinde. Kampeleka eni. Nibuka ibihe tubayemo. Nikakumbuka muda yetu tuko ndani. Nibuka ubuzima tubayemo. Nikakumbuka maisha tunaishi ndani. Ariko nibuka ko hari imbaraga z'amasengesho. Nikakumbuka kuna nguvu za maombi. Dufata iminsi 3 turasenga. Tulichukua siku 3 ya kuomba. Mu minsi 3 ndiyavuga. Siku 3 walisema Mungu yari mu kazi. Mungu anakuwa kwenye kazi. Umunsi wa kane wamujije mu cyuma. Siku ya 4 wakati walipitisha kwenye mera. Navuga ngo barika. Wao wenyewe wakashtuka. Basanga nta nasiye yuko yigeze habo mengi. Wakakuta hakuna basi ya kueleza kwa watu. Amen. Tukarudia naye. Ariko akomeza kureba. Akaendelea kuwa mgonjwa. Mwanaume atukujana muri prive. Mmoja akaniambia tukwenda prive. Kujana kuivuliwa kwa ndio Horeb Clinic. Tukamubeba pale kwa ile hospitali Horeb Clinic. Baratubwira ngo Imana yavukanye iki kabagaza ntibamenye. Aseme alisaliwa na pigo lakini baganga hawakujua. None yarapfuye. Mmoja iliharibika. Yarageze ku rwego yihagarika hakaza amashira ataragira imyaka myinshi. Alikuwa anafika kwa wakati anaenda kutoa ndogo kunatoka usawa. Baratubwira ngo byararangiye. Banasema inaisha. Hano byabahenda. Hapa vinaweza kuwaletea bei kali. Usubire Kacyiru aho yavukiye. Urudie kakini kwenye alizaliwa. Baje transfer hashaka. Bape transfer kwenda Shashka. Aho bazayikurira. Kwenye bataiondolea. Babikora. Tulifanya. Abaganga babibonye. Waganga walipogundua. Baratubwira ngo ibyo babwiye nibyo. Tabia yenyewe anamwambia ndio. Yarapfuye. Alikufaka. Ntabwo yakira. Hawezi pona. Cyangwa tumukora operation turebe. Hata tumufanyie operation tu. Babikoze biranga. Walipomfanya mtakatifu. Batangira kutuhumuriza batwereka ko umwana ufite ikikwimwa baho. Wakaanza kutufariji mtoto kwa na siku moja anaweza kuishi. Batwa ngo tutegereze yuzuze umwaka n'igice. Mungoke amalize mwaka na nusu. Uko niba ikora bataraje umwaka n'igice. Hawezi kuitoa kama hajakuwa na mwaka moja na nusu. Dusubira mu masengesho. Tena kwa maombi. Icyavuye mu masengesho kirindishwa amasengesho. Kitu kilitoka kwa maombi kinalindwa na maombi. Imana igiye gukora uzabirindisha amasengesho. Vitu vyenyewe Mungu anaenda kwenda kulindisha maombi. Urugo rwavuye amasengesho rurindishwa gusenga. Mungu alitoka kwa maombi na lindwa na maombi. Ntabwo rurindishwa kwiyubireba bahamagaye n'abandi. Alizo wenyewe aliitwa wenyewe alifanya nini? Uri muritera umutwe gusa. Huko najiletea kichwa kule sana. Ukamusenga. Piga magoti omba. Amen. Uzarwara stress. Utagonjwa stress mtoko. Kubera ko nyine bahamagaye. Basahamagaye nyine basanga. Bataita tu. Yireke. Acha. Senga. Omba. Senga. Omba. Senga. Omba. Imana isaje kubera aho utari. Mungu atakuwa kwa utakuwa. Asenze ko. Muombe. Ishiraho za maneko z'ubusa. Sio maneko ya bure. Hapo musi yamenye ko washizeho maneko azakora ibirenze ibyo yakora. Siku atajua kama mtego hata kuona kisi kipita kisalifana.
nawe senga. wewe omba. Izakiguha amakuru wapfukamye. Wanakuita abantu. Hari amakuru tuvana ku mavi. Wowe wakisha isengesho. Waomba. Reka mbabwire iki kintu. Acha niwaambie hiki. Nubwo atari cyo ngiye kwigisha ariko nako ni mukuru. Hata kama haiko ndio ile nienda kufundisha. Bwira umuntu uteye kube kwiza kuruta gusenga. Mubwire ngo uteye kube kwiza kuruta gusenga. Hizi huko kwa mfumo. Kushinda hizi unaomba. Reka mbibabwire. Gusenga byanicaza kuri inde. Kuomba vinaweza kunikalisha kwa hiyo. Bikamuza n'umushumba. Vinaweza kunikutanisha na Mungu. Uko nayo bikazayingagurutsa. Lakini ile kitu atanisimamisha hapa. Gusenga bikura kiruko. Kuomba vinakutendea Mungu. Uko uteye bikagusohora. Hizo hapo vinakupasha na hiyo. Gusenga biguhesha kazi. Kuomba vinakupatia Uko uteye bikakuvanamo. hizi huko. Gusenga bikuzanira inshuti. Kuomba vinakuletea baraka. Uko uteye bikazijyana. Hizi huko vinatosha wale watu. Mwese ntawe ugiye gusohoka navuga mu ndimi. Mimi wote hakuna mwenye atatoka hapo yuko nasema Mungu. Mugiye gutahana imiterere. Mtarudia na makaratasi sio. Muswagira mu gipangu uvuga indimi. Utafika mpango na uko nasema kwa lugha basi. Uzi kushaka kubwiriza umuntu ntakizwe. Naweza ubiri mtu hata ukoka. Uko uteye bigatuma akizwa. Hizi wewe uko kinasababisha na ukoka. Yesu yaravuze ngo nimuzabamenyera ku gihe. Yesu alisema mtu anatoka kwa Moto. mama tu. Kwa matunda ya Uteye atureba kubaza musenyera cyangwa bakubaza wowe. kisi huko wanakuuliza kwa nini umeaka au wanakuuliza kwa nini umeaka. Ikintu kimwe. Acha nikwambie kitu. Iyo yaje. Kama Mungu anakuja, Iyo yaje. kama Mungu anakuja. Yesu. Tunaenda omba Mungu. Ejo tuzakomeza kuwa gatatu. Kesho tutaendelea Ariko sana. ntabwo Imana igambiriye gukora. Hari ikintu Imana yambwiye gice hariya nicyo ngiye gusoza Uko kitu Mungu aliniambia nilipokaa pale yote ile tabaki yako na tukono. urumva amaze iminsi bizi ko nzaza. Unajua ninamaliza siku kwamba nilitoa kakuli. Ibintu by'Imana ntabwo narabibonye rwabo. Vitu ya Mungu hakuna kusema experience ndani. Hapana. Oya. Hakuna experience. Gusenga. Ni kuomba, ni kuomba. Amen. Abantu Imana igiye kwishyurira amadeni muri bitera. Uko watu Mungu anaenda kutia matendo ya hii kitabu. Harimo abantu batatu bagiye kwakira imodoka mu buryo bwihuse. Hapa Mungu watu tatu wanaenda kupokea gari kwa haraka sana. Bwihuse. Kwa haraka sana. Amen. Imodoka hapana zile sasa oya. Hapana aliye Oya. hapana. Hapana zile abantu bakoze. Hapana zile magari za kuongeza zile. Sasa zile kwa igaraje. Hapana zile za magaraji hapana. Amen. Tunaingia ndani. Wengine tuzamura amaboko. Tuinue tena mikono. Wengine tuzamura amaboko dushe. Tuinue tena mikono. Haleluya. Amen. Tuzamura amaboko haleluya. Tuinue mikono.